views and opinions expressed by the host of Laiko Labka programang Makiramdam at Magparamdam program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Ayaw pabengin ng Diyos po kaya kayo nga ni Kuya Marvin via Zoom. Makayantabi kayo pa mo rin po King DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Season 2, Episode 10 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka, programang Makiramdam at Magparamdam. Abayin nyo kami po king meto nga oras sa kwentuhan patungkol karimi ayaliwang pigagap at kayo sa daring kapatid tamong like ko o ringaw sa tamong kalay ko. Yan po. Medyo kakaiba po ngayon yako po yung atsuking Zoom. Yan. At syempre, ban kanita magpakilala no po rin kaya katamong kaya bengening bengi unahan kaya po yung syempre yung only thorns among the roses yan king kaya katamong studio Big Brother pasok. Maya pa oras po kaya kayo nga na ako po Brother James Tiga Angeles po, parokya po ng Holy Rosary Parish. Yun no. At syempre yung kaya mi pong co-host ngayon pero syempre datihane po yung boses king gulot na po ning kaya kaming programa. Tita Weng. Maya pa being Diyos po, kaya kayo nga, like ko, love ka. Siyempre, amit sa Brother Marvin, ne? O tera ka sa tiyempon, potang chuka mi kene, chuka ken. Potang chuka mi kene, chuka keni. Potang minsan mag-reunion tamo kemis po. So abayan nyo kami po. Sabi naping Brother Marvin, king kaya katamong metong oras sa kwentuhan. At sana po, pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag-text ka na tapong bisang makabe, king kaya katamong kwentuhan karanasan. Ining kabe niya. Ita. At syempre, yung kaya katamo pong guest ngayon bengin, buri kaya pong mamien ang makuyad mo pong introduction ban kanita ibiyaning Maya pa oras karing kaya katamong manalbe at karing kayang kaluguran kembya. Yan. Madam? Maya Pabengi po. Ako po ila Arnie de la Peña Salas. Meto nga ima at meto nga advocate na po ding breastfeeding or pamagpasuso. Siyempre po, 4 pong anak na malugod na binyena po kako ni nga pong Ginoo. At siyempre, pagka ako malugod ay asawa. Hello, good evening po. Balutan ng topic na. Hello, Arnie. Hello po, welcome. Thank you po. At syempre, ban kanita naman na panamdaman damo naman din kaya katamong viewers na kaya betala kaya maging kwentuhan tamo ngening bengi. Kong James, nino po rin kaya katamong pwedeng kumbiran. Kumbiran talangan po rin kalay ko tamo. Ang po rin kaya katamong of course, rin even religious, pari, madre. So, kaya po, pwede ko pong makyabe kening via of course keng FM station tamo. Pwede ko mo naman po mag-text. Kaya kami, nung ating ko pong kutang. Keng Globe, 0915-954-1303. Smart, 0918-351-8282. Sun, 0942-357-4268. Kaya ba po, rin pong bisang malalbekeng Facebook. Kaya pong isearch mo po, Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM. Pwede yung kayo mo naman pong Alben, keng Twitter, ang pong Instagram. Search mo po itang DWBL 91.9 Bright FM or username at radio_ASF o kaya po at ASF Radios. Ita po. So, makiyabe ko po. Nung ating ko pong kutang, ating ko pong comment. Text. It's all welcome. Text. Kaya pong Facebook comment page. Pwede po. Yes, syempre, ban kanita naman nakakayabe tala naman kare maging discussion at po banggitan nila po rin kaya kayong maging mensahe kaya kami. At nung bisa kayo rin po, magkakapag-react kayo rin pong heart,
like o kaya care. Baka nita po, dinanda kayo pumaya po oras pinandit. At syempre, ban kanita, maging formal yung pamamuklat tamo kaya kakatamong episode ngayon. Kukumbiran kay Sister Weng, ban kanita pa ni mo na nakatamo kay makuya da panalangin. Sister Weng. Sige po. So, panamdaman tayong presensya na ng Diyos, king kaya katamong puso, king kaya katamong kanya-kanyang lugar, king kaya berin kaya kayong pamilya, lalong-lalo na rin kaya kayong anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. Maipabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang mga host, ang resource person, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan, salamat na Sister Weng ketang masanting at sobrang penamdaman tamong prayer. Yan. At kaya kaya pa mo rin po ngayon bengi kong James at saka yung katamong guest ako mo. Ban kanita ditak mo pong pamagbalik or recollection ketang milyaring episode tamo last Saturday. Kong James, ating ka bang recall ketang pisabi tamo last Saturday? Actually, Kong Marvin, on and off ko kanita, Chukupalayan. Ay, wapin na itang Boy Scout. Kanita, 10 signal, alang signal. Pero may kapangutang ko pa rin. Yes. Wow. Dindam kay aga nakakita ang question mo. Ay kaya mo maging topic last Saturday apin po itang kasuyuan da ring laiko ka rin kaya katamong pari. Uling in August 4 is dedicated ya po ka rin kang St. John Mary Vianney apin po yung patron saint da ring diocesan priest. At balutan naman po kaya katamong archdiocese gana pong parokya maka-assign lang ka rin diocesan priest. At nung makananong in relasyon da rin laiko ting pari milablab. Then kaya katamong making guest kanta yapin ni Kong Ding Pilaw na ning Mexico, Santa Monica Parish, Sister Hilda Madayag ning San Matias, Santo Tomas, at saka po Brother Rodolfo San Agustin, ding San Agustin ning Macabebe San Nicolas de Tolentino Parish. Maging masanting at masaya yung maging discussion uling ratang maging karanasan dan itang metong 40 years neng sa serbisyo kayong pisamban, itang metong 30 plus years, itang namang metong 26 years. At syempre kaya beking kakong paboritong ninong ketang aldong ay tayo kaming miyabe ban kanita makipagkwento ka rin kaya katamong guest. At syempre bayo kaya po isa rin kaya katamong first cup po ta makamuanan ko kayo, greet ko lang mo po rin kayang Alacanyans na makirandam ngayon at syempre buri kaya na mag-greeting ka na akong parish priest magmisa ngayon yung kaurasan na niya I think karemi ayaliwang barangay yan po. Kong James, ano pa yung share mo ketang nilabasan episode? I think ketang on and off ko niya. Ikit kong sharing retang they showed the ating positive relationship with the parish priest. Atin muna mga sabihan tamong challenging. Kaya buring ako sa negative. Yes. But at the end of the day, na regardless nung nani karaktering pari mo or kay, at the end of the day, yung susuyan tamo pa rin ng kimbabo. Yes. Karin tama ka focus kasi tanda ng tampo na ring pong magobra kang pisamban, tao lang naman capable of committing mistakes. Yes. And at the same time, ako naman yung takeaways po kitang milabasan tamong episode, it's the sacrifice of our
priest na likwan da po yung possibility magkapamilya laban kanita katamo ring maging akayan tabi da king karelang biye, and at the same time nita pong karelang dedikasyon king karelang bukasyon. Meto nga po maragula sakripisyo ita. And I think nung nanuman po yung bebiyata mong lugod karela bilang laiko, yapin po iting sukulita mo kaya tang lugod da babiyada kaya katamo. At syempre, yung panabilin na mo po rin kaya katamong ibispo is let us love our priests but never fall in love with them. Yeah, sabi ko. Okay? Asan tingin ito? English siya ito Papi, medyo pinractice kita nandin baka Dadaya na kapayatarong. Okay, so kalupan na po ning banggit na nitang guest tamo nandin metong yung pong advocate na ning breastfeeding. Nano po kaya yung pwede tamong pisabyan pinandit. So medyo pututan tayo pa mo yung kaya katamong kwentuhan Kung Marvin, saling pong, pusa ako na James ngayon yung peka marakalakutang. Wapin, lawin mo man na Chingweng. Kabalo, Yung po ta kanya nari na atis niya talagang retang question ng paghandaan na dapat niya katamong. So reto pong kain lalo na retang ima. Detang yes. aranasan da na mo naman nung makanang ka anak. So isa jayo no po rin kaya kayong dakalakutang, mag-comment kayo po. Opo, magbalik yun po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Big Brother! Like ko, love ka. Mamunandili siguro, may itong ababiyan na niting kaya katamong dalo bikaryato, kareng tao, yapin itang hope, pag-asa. Lalo na, kining panahon na ning milabas sa 2 to 3 years na halos, king pandemya. May kalingwan, may tabang, lalob na rin tao, may takutan la. Pero kining milyari ngayon, wala mo, at titampagan nakakarela, ang Diyos no kakalingwan. At chula mo ken, at chuyakin ng Diyos, manantabe ya. At lalong-lalo na itapin papakit na kaya katamo, hingin nung birhen, kayan tabe tayo, king dalan na ning kakarinan, ning luwa nga hanapin, the Valley of Tears. So ito siguro yung sabi ko na mag-provide yung hope ka rin tao, lalo na kaya may nga palyari ngayon, na ang Diyos nakatalalakpan at tsuya mo ken. Masanting yung kain actually itang 450 years of faith kay Pampanga, yapin na kasanting ing pamikatago na ini kasi maganap siya kay King Lubao, which is also where the missionaries of the Augustinians started the faith, king Maragula Pisambana ning San Agustin parish king poblasyon karin niya migumpisa at ngeni 450 years may pili niya maning bikaryami halos tagalubao kingan although tapin kaya bimining sa La Consolacion na parish king Guagua ining kaya ngini at least akay miya pagmasusyan miya ining 450 years of faith together with the itapin 66th coronation bala mo pitag muta lang ini and ang tita mong pasalamat mo naman kay nga pong Ginoo uling miya biyaya ning kasalpantayan ng kaya katamo at akakit tamo kakabiyaya potang like lalo na ngayon kayari na po nining pamamunta na kaya kami pamagintriga kaya kami po kayong parokya akit ko talagang may ngilabot ko makakapagmulalaan talaga itang kasalpantayanan nito yung may bala mo may yakit malino na may kumpisa kaya ni King Balen Lubao. So ito siguro yung akit tamo na kay ugnena ning kaya katang krusada king 450 years. Siguro ken it's worth mentioning itang gewa ng
Bishop Cesar Maria Guerrero na apansina na itang diritak ing pakalulu, diditak ing paminanita, pamamye, lalo na kareng mangailangan, nyasat kinahinining krusadang ay ne? At itang krusada may ganyang sangkan, baka nita kitang pamaglakbe na, kareng balang pisamban, balang bisitas, nga napin itang kayang himno, ne? May papalaganap itang kayang pakalulu ni nga pong Ginoo. At may papalaganap po naman ing masabal na ning kaya katamong induk kaya katamon. May laganap ya king pamaglakbe na at kitang pamaglakbe nga ita aliwa mo itang kaakabye pasibayo itang kaya katamong pamamye may bubuklat la ring gamat tamo no ing kasalpantayanan lalalam ing kasalpantayanan mamungang masagana kareng tao kaya katamong sasakupan. At duwang bagay, aside from the fact na dapat talaga so pantala, uli na pinitang metong yakareng wala mo purpose na aim na ning kaya katamong krusada, itang sumap ka rin kalulo. Nya pinatinat atin tamo kaya tangaman tamong lamak Aside from that, balo tamo mililele la rin aliwa, lalo na rin pakakalulo tamo. Because may didinan pansin king pamagpalagan at king kaya katamong kasalpantayanan. At nasa tamo, kaniting panahon na Chuya Life, for example, kaya kami po, kaya niking parokya, pakit miya, kareng tao na ingindu, mintaya kaya katamo, magdalayang grasya, magdalayang lamak, lalong-lalo na para kaya kayo. At sana itapin, abayan nyo kay king kasalpantayanan. Siguro ito yung kaya na nitang yapin gagawa na ng krusada kaya katamo yan. Lalo na karetang mililele. Babiyaya itang kasalpantayanan na kuminsan nila ring ni ka makakalingwan. At kaya ba't itapin, kapamilatan na itang lamak, akakit da, ing grasya, iba't banwa. Iba't king kareng gamat da, deng sablang sasalpantaya. Ako po, Reverend Father Gabriel Mercado II, Kura Paroko na po ng Conversion of St. Paul Parish, Kiniking San Pablo First, Lubao, Pampanga. Balik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At syempre ngayon bengin kaya tayo pamurin po yung ka na akong co-host via, actually po studio, Big Brother James ang po Sister Weng. At syempre yung kakatamo pong guest ngayon bengin Sister La Arnie, yan, Salas. Meto nga pong breastfeeding advocate. Siguro po nandin magtaka kayo ba't banggit na po ni kakatamong guessing nayam itong yung breastfeeding advocate. Pauli na po ngayon bulan 19, bulan na po ning Agosto, pag-celebran tayo po ing National Breastfeeding Month or isto ko ba na yes, National Breastfeeding Month or International I may say kasi karen pong king mabilo gayato metong niya po kareng i-advocate na ng ini. At ngayon banong iti yung kaya katamo pong pinaka-main team is together we do great things, I think. Yapin po itong kaya katamong tema. At syempre, makatago niya naman po na iting daratang na Domingo, kayong Lunes, yapin po yung solemnidad na ning pamaytas na banwa ning Beren Maria. And it is but necessary na i-recognize tamo yung pangahindunan siguro po karen kaya katamo maging kwentuan. Nakita mo nung makananing meto nga Hindu, bibiyene po yung tunay lugod at biyayang makagino karen kaya katamong anak. Sister Weng, ating ka nga mano. Buri kitang kay, babasan kitang kaya katamong theme itang lugod ning Hindu, biyayang makagino. Lugod iba't king gino. So, talagang kay itang lugod daring pengari, lalo na siguro ring pengaring babaeng kalupa ko
Itang eme talaga abye nung emo balo nung nuka rin niya rooted na. Nuka rin niya manibatan itang lugo data. So abye meng buong buo po tang balo mo na itang lugo data meni batya ketang lugod na ning Diyos keka. Yeah. Kasanting na ne. So Yeah. siguro ready na yung kaya katamong guest para karing kayang kwento ne. Yes. Man kanita makapag-introduce siya mo rin, and at the same time di na nakatamong dito ka background ni kaya katamong guest nganing bengin bilang meto nga ima ikwento mi nga kaya kami ing meging karanasan mo makanano kang meging ima karing anak mo nanong pareho at miyayaliwang paralan ning pamagparagol mo karela yan nandi nabanggit mo 4 na rin meging anak mo na. Dakal salamat, Brother Marvin. Itapo mo muna ang kutang nekasanting. Ibahagi ang karanasan bilang ima. Munang-muna po siguro yapining titulong, pinaka-grandyoso na ikwa ko kembye ko. Itang mayawis ko pong ima o mami, inda. Kasi po, syempre, metong la pong maulagang regalo, iba't kay nga pong ginu, renganak. Ing karanasan ko bilang nila, miyayaliwaya po, kareta pong 4, nung 4 la po din, 4 pong miyayaliwang karanasan. Pero ing pami pare-pareho, ita pong pamagpursigi, at lugod, na ibiya karela, yung peka masanting, at peka mayap. Yapin pong pami pareho ito. Naman pong pami aliwa siguro, itong, every time it's different. Balang experience po, balang It's pamanganak. unique na. Opo, unique lang ang po. Ita pong keng pangane, uling mumunaya, syempre po. Excuse me po kareng hanggang pangane, no offense man po. Pero kahit kaya po inilagi kaya po sasabihan kasi po I'm guilty of this na pakiramdam ko po kasi rin pangane, experimental babies la po. Uli po ngalaya pang karanasan ng ima, ang point tata. Munang-muna dang pamisabak to. Ala naman pong parenting school, ala naman pong eskwela, tuturo, makananong maging pengari. So, ita po muna akong kay journey, pamaglakbe bilang ima, keng muna akong anak. Siyempre, puno na itang ikit ko, dimdam ko, basa ako na masanting, ya po nga apply ko kayo. Susubukan mo na. Susubukan, po. Kaya po experimental. So it's either you'll be too strict or too loose. Opo. Yes. Opo. Ayan. So, kaya po talagang din pangane, medyo timbang. Pero lugod na po ni nga pong ginoy nga na ako po, very responsible. Ya, grade 12 na po yung kakong pangane. And kaya kaurasan po ngayon niya po magbante kanyang karengwali na. Ayan. So, yung pong mumunan dili, itang subukan mo nga itang ibingang masanting, ampong mayap. O ni syempre po, it turns out, ating ka pa palang yabye. Malwaya po kasi ba yung miwal yan ining pangane. Isam ne. Opo, isam. It took sa mga 7 years po baya po may walyan. Anya pong datang na po itang kasunod. Dakal na ako po ikit na sabi ko, Dade, karakal tayo gewa masanting kasam. So, sa mas nanta kayo ni susunod. Ako nga yan. Although, tinry mo nga ng best mo, pero syempre po, pag makanta timpamuring kay, na sabi ko, lawen mo, atin yung asma, nano kayang gewa ta, ot may ka-develop yung makanino, although genetic ito. So, syempre, ikit mi nga po itang keminuna. Uling 6 na banwa, baya pumiwal yan, 6-7 na banwa. O neng ngita pong ketang pangadwa hanggang pakiramdami po ready na kami miyasawa. O neng ngita pong metong masanti nga pangyayari, may ganap po. Impong ka na ako kasing pangadwa. She was called back to heaven too soon. Kaya po, sabi ko po, balang experience aliwa. I'm also a mother to an angel. Ita po, yung pangadwang experience po nga ito talagang kinay po keng balang po. Sobraya pa po pinigada yung puso. Deng hanggang pong pengari na minunala karela rin anak, nabalo na po yung pakiramdam. Ita po, pero dakal niya po tirong leksyon ka ko Mira. Naya pong meging sikanan ko, karen sinunod ng wali. Rainbow baby, sada po karen mibait, kay ba na po ning failed pregnancy eh. So kaya po niyan data niya faith. Faith ya po lagyo kasi out of faith that she was conceived. Kasi po uling sakit na nitang experience na may wala yung itang itang pangadwa. Nung halika mo matatag salpantaya ki nga pong gino. Baka tumakot kang sumubok pa si Bayo. Opo. Trauma. Sobra kasakit. Kaya po, anyan datang yung faith,
hanggang kaya, hanggang puyat. Balaan po ka, natitik ko po laging energy drink na, hanggang ako miminom energy drink. Balaan po ako po magigisan sikanan. Hanggang po kanyang Kalwalmi Hospital na 22 oras na ako po makagising. Balaan po high na high pa rin ketang happiness. Keta pong kasayahan na ating bayong baby. Hanggang puyat ka, bali. Hanggang magkasakit ka. Dakal ko, balak po kasi kanita, panigaralan ko na nga about breastfeeding kanyang datang na faith. O nengali pa po pala. Dakal ko pa po pala amis kanita. So, pero, lugod din nga pong gino, itang salpantaya ki nga pong gino, sidsad ke at kaiking kang faith. So, kaya po, i-faith bala mo trophy baby yan naman. O nendakal ko mo rin po glitches in terms of breastfeeding kaya. Anya pong datang yung Lucas, yung bunso. Yapi na ito. Not even a drop of formula milk entered his body during his ito pong infancy na. So ala pong offense ka rin pong formula feeding mom. Ala tamo pong kakayan. Ala pong perfecto kaya katamo ako man po kang isama di nang kaya pong may formula yan naman po. Pero syempre po naman po dahil buriyo siguro po kabaluan. Kaya po tsutangin ni Kenny para po magbahagi tamong kabaluan ka rin guys. So balang experience po kareng pangaima ko po karening apataya na kareni. At timpunda kalatiro ka ako. More than me teaching them, ya ko po tiro da masales nga na kareni. Maka-exciting maging episode tamo ngayon ni Big Brother na waling makananong Sabi ding ko, mga makiramdam ko talaga, King. makananong dating karanasan na rin inubog nga. Kaya katamong guest para magiyang ima kareng miyayaliwang lupa ne. Lupang ima para kang Sam, kang Takyatang Kadwa, kang Irish. Mira. Lira, sorry. Kang Lira, tapos kang Faith, and then kang Lucas ne. Abanggit mo nandin metong kang breastfeeding advocate at abanggit ko mo naman that this month is the National Breastfeeding Awareness Month para karing para karing kaya katamongan nano yung wari ini at nano yung tungkol kaniti ban kanita mitinan lamang overview rin kaya katamong listeners. Siguro, Kong Marvin, dagdag yan man. Why do we need to even have this national or international awareness? Why is it so important? Opo, nepong kaulaga. Kasi nung bakasan taya po, in kasaysaya na ning tao, kay minunang panahon, ala naman pong aliwang may kapagpakabiyan po, may kapagpa-healthy, may kapagpalusog king sangkatauhan nung aliwang gatas na ningima. It's a divine providence of the Lord na yapong kinabiyat megpakaba, hanggang miras kening kasalukuyan na panahon. O ning kilub na po ning pamanasen suning panahon, may kalingwan niya. In breastfeeding, may leleyo na dengi maan niya minunang panahon kay lambale. Yak po yung teorya ko kantay. Uling palang ilang mo makapamya breast milk karing anak da. Kaya pinanya minunang panahon dapat dengi magdatun labale. O na syempre po demands na po ning kay ning panahon na. So may magobrala rin po ring ima kaya mental la pong alternatibo. O ning ita pong alternatibo ne pa rin po kasing galing ning original. Nung mantunta mo pong original, laging yung binyeni nga pong ginoyta. Yapin laging organic. So, bakit po importante na magkatinta mo pong selebrasyon makanini? Para ibalik tayo po. Keng kamalayan da po rin ngay gana-gana na importante yung pamagpasuso. And breastfeeding is not only, aliya mo po para ka rin pamilya na ating anak. Breastfeeding, impong kabalwan about breastfeeding pamagpasuso, para ya po ka rin ay gana-gana. Kasi mo po kayo po, Brother James, syempre ating ko pong pangunakan na babae na baka in the future magkasawa at ating niya magkaanak ya po. So, nung ating tamuan pong kabalwan about breastfeeding, so we could always impart. Lagi tamo pong share karela na nung balo tamo. At yung importansya na po kasi nini, yak po balo nga tatandaan niya po itang advertisement, late 80s, early 90s. Haro? Walang tolereng edad ka. Saan na kayo, Marvin? Alayo po. Wala ko po. Ala pa, Brother Marvin. Ito, ating pong patalastas kanita by the DOH, sabi na ang anak ko ay tao. Kaya ang gatas niya ay gatas ng tao, hindi gatas ng baka. So, kasi po by design, ikatamo po, nga pong
batang tao, gatas ng tao. So, importante pong nunanuya po itang magpakabye kay anak. Ya po yung appropriate. Bala mo po yung sakin. Nung gasolina ya, syempre may didi ng diesel. Noon naman pong kaya, namang diesel magpayandare mo naman di ng gas. Oo. So, bala po makanya naman po yung king breastfeeding. I-promote tayo po. Metong niya pong libre na the best. Kasi kailangan damo po nga balo, ding gana-gana na. Eya po masakit. Eya po, kasi po, balang po linto, convenient. Sangkap na ka mo, lakwan me, mas alakwan me ng anak mo. Impa magpasuso po hanggang mama ko kamagobra ka. Pwede mo ka po maglakuan gatas king anak mo. So, ito po yung pinaka-meging layunin bakit atin tamo pong breastfeeding awareness celebration para po abalo do. Banggit na kanitang Ma'am Larnie, itong Karemago. Balo mo lang at Chuko, Singapore. All companies are required to provide a room for their milk collection da rin kay. Kaya ba't required kay mga ng ref, required na itang kay, alalaki ita, banta. So, reng bayong retang ima, bayong panganak kay ima, at sula ka rin lagi for magkay. Kaya ba't dalandanan po tang muli lo. Adin lang storage na. Dagdagan kay tan sabyan ng James na. Kasi yung panahon na ayako, aranasan ko muna maning magpa-breastfed na. Pero yung panahon na kasi kasakit po tang magobra ko. Kaya po tang lungog na ka po, tang yarining live mo. Yung kailangan na kang choice nung mag-mix ka. So, mag-formula milk ka na. Kasi, kakit ko, itang pwede lang i-store. Nakanita, alang makanya na awareness. So, siguro, pwede mo i-share karetang expectant mothers mo naman. Baka kanita, makabalo. Diyangi kami. Opo, kalupa na po ning abanggit ng Brother James na Singapore. At ko pong aga nakang kwento na Filipina ya po. Magobraya Singapore. Pero, supplyan niya pong gatas na. Inganak na. For over a year po, magpadalaya. Impapackage na po kinganak na, lipo nano-nano, nung aliwang gatas na. Wow. Kasi po nakasikanin suporta at saka itang kabaluan talaga, yung number 1 po. Naman po kitang elabi sa magpasusod ang aliwang ima. Kulang mo po king kabaluan. Kaya pin po atin tamong breastfeeding awareness. So, ita po kenikin Pilipinas, atin tamo pong batas. Ita pong Republic Act 128. Ita po batas siya, metong karetang kay na highlight na po ng batas na ita is, ita pong dapat ating lactation room. Karang ega-naga ng establishment. So ita pong sasabihan niyo po kay Singapore, atin tao mo naman po Kenny na dapat ega-naga ng facility, public, private, dapat ating yung lactation room yan para nung ingima, miras na niya kitang oras na nitan dapat na mangulyak tang gatas, niya kaya bing anak na, ating yan lugar. Safe space, clean space para po mag-collect yung gatas. At nung naman kaya bening anak na, atin niya pong private space para po pasuswane. Ita pong kabaluan na, ako man po makanta ako, Miss Weng, Sister Weng, anya pong kempangane, ako naman po balo ini. Kasi niyang panahon na itala pa pong social media, yung Facebook, kapila niya pa mo po maragulya pong makinarya ring social media. Ang po yung kay, yung internet, kempa magpalaganap. Anya po kasing panahon na ibayit kayong pangane ako, ala pa yung makanitang kabaluan. Kaya kapareho yun po, makanita ako. May kapag mix ko po kayong pangane. At ako po balo na pwede palang kolektahan. I-ref mo, iuli mo. At tapos, naman masisira. masisira. Sabi dapin po, yung breast milk, it's robust. Matibeya po. Nung kaya pong kwartong karintachong yan, I think it's less than 25 degrees po yung temperature. Maglamba ya po yung gatas up to 8 hours. Oh. Tapos po pag may ref 5 to 7 days. Pag po may freezer nung pong freezer, adwaya po door in ref, lalambat ya po 3 to 6 months. At nung kaya tayo naman po deep chest freezer, lambat ya po hanggang 6 to 12 months yung gatas. So, ala pong dahilan para mabiyang gatas. Ita mo pin po diferensyang kabaluan. So, kaya pin po a-advocate tayo in breastfeeding. It's too good. Masyado ya pong mayap para isalikot niya mo ning meto nga ima para sa sarili na. Opo. Maragula tipid po. On the average, ayan, ni Brother Marvin po. Brother Marvin kasi convenient kayo. Opo, metong niya karang beneficiary na ning kayan po. Naning tipid na ning pamagpasuso. Makarelate siya kang Marvin. Wow. Bala mo ayuda ya kong James. In breastfeeding kasi
available ya, free ya, sabi natin just keep the mothers healthy, banta, maging healthy mo rin yung kakuha ng anak mo. Both yan adwaya. Pero ban kanita, mitinan lapang mas malala makabalwan din kaya katamong makiramdam na nanuyawari talaga yung peka-benepisyo na nining breast milk kay ni or yung breastfeeding ay ni both keng anak ang po keng ima. Bayo tayo sa ganitang benefit na ning tatang kitang breastfeeding. Naniwari maging benefit na ning ima ang po yung anak kaya kaniting pamagpapasuso. Opo. Muna po benepisyo keng anak. Masika na katawan, resistensya. At saka po itang, hindi kaya pa po pantunan, makanano kaya i-translate, pero emotionally adept la po rin breastfed babies. Kasi po itang kawul, pali na ni salo ni Hindu, na lagi da nga raranasan every time na mag-breastfeed ya. Makakasaup ya po kayong karelang brain development. Ang po kayong karelang emotional security. So, rin anak ka breastfed, man po exempted yung pa magkasakit. Magkasakit la, oning mas mabilis la pong gagaling. Kasi po, inggatas na ningima, it's always changing. Bioavailable ya po. Nung nanong kailangan na ning anak, ya pong i-produce na ning brain na ning mami. Buri kaya pong i-share kasi kadalasan balada ing breast milk mapoproduce siya po ken breast, ken suso. Ali po in breast milk production po, it happens in the brain. At in pituitary gland tamo po, medyo technical ya pong bagya, pero keni po malilyari. Makanano po malilyari, tapota pong sususuin anak po tang maghakab ya po. Itang wawa na, it sends signals to the brain. Tapos po, detect na, nanuya kabilya ning anak, ken kaurasan na ini. Nung sisipon niya po yung anak, dela na po nitang saliva na, wawa na king brain na ning mami. Naning condition, na healthy condition na. So, impong kay kanita, in brain automatic po ito. Makantaya po kasantingin design na ning katawan ng babae na. Dinesign nga pong ginuna. Nung nanong kailangan ng anak, yung i-provide. Kaya po, no pong kabilis galing. Bioavailable ya. Alimo po ketang condition na ning anak, nung aliwa po yung weather. Pag po summertime, mas marakalya po ketang awsandang for milk component in breast milk. Marakalya po balamdanum. Kasi po para, siyempre po pag summer. Hydration. Opo, yes. Ayan, kagaling ng Brother James. Ayan, Pharmacist yan. Pharmacist naman ni Opo, Brother ayan. James. So po, eto. Drug lord. Opo. Kaya pala relate po niya. Oo, ito. So, hydrated. Ano man po ito. Sabi ko, po kagaling ni nga pong Gino. Bayo tayo pa inyad, binye na ningan. Bayo da pa isip deng companies na ano ya po itanggawan ng formula milk. Inga pong ginugewa na ningan. Po, tuningan ka rin. It's bioavailable. No nano po yung kailangan ningan, nakatune king gatas ng ima. Makantaya po yung benepisyo na po ng breastfeeding na mo na kailangan, nakakailangan, ala kitang 0 to 6 months makanining saliwan mo. Automatic, by the hour, by the day, Makasangkap ng tambing. makasangkap Grabe. niya pong Narating ko tailor fit. naisip. kasi normal yun retang bayong panganak. Minsan po, tang break time, ila mo naman miyabi-yabi. Siguro may pagkwento la karetang kahit. Ano itang, ini totoo yun itang, meto nga sabi na, marakugata sa produsan Tang meto nga na, problema yan, la akong produce. May pag-share la pang gatas. Aha, opo. Sobra yan. Ano inisip kayo sasabihan ng Ma'am La Arnie na itang ngay po itang need na ni itang anak na italoy pa nila. Opo, totoo ito, Brother James. Atin pong kaya po atin lang awsan hierarchy. So, nung pong pipilinan ingibye mong gatas, ren pong aliwang ima, pakiramdam da ala akong gatas, ako makapag-produce, manyad na ako mo. While it is good, okay mo rin po itala naman pong marok. Lalo na nung very willing la pong mag-share detang aliwang may anak. Pero, tandaan tamo po, nung buri tayang mas mabilis dagol, mas mabilis masenso kay isipan ng anak tamo, mas malusog ya, itang sarili mong gatas yung ibye mo kayo. Tsaka itang connection na. Banding po. Banding. Ito. So, number 1 benefit na po king anak is bioavailable ya po yung gatas. Tailor fit. Laging nung nanong kailangan ng anak, yan po produce na ning ima. Kaya po, mesi kanya po yung maglablab kami po puso, kaya mag-advocate. Para po iturula retang mothers na kukulang confidence. Itang pakiramdam da, ala kong gatas, ali ko agyu. Kaya po empower tala. Di po ba sabi na po nga pong turo mo ang manasan. Mo di nangasan. Tama kanina.
uri kaya mong i-share na itang manuan ng kong games na kota kulang na. At itang reiterate kami itang sinabi ng Sister La Arnie na king brain magumpisa in formulation na ning breast milk. Pauli na ning nang may panganak kining kadwa amin ni Martin. Sabi dapin within 24 hours magka gatas na ing ima uling ka putot na nitang umbilical cord mag-send ng message that you have to produce milk. And sabi natin Sister La Arnie karatang natatandaan ng tumiging talk na even before, months before mag-start na yung formulation na ng milk mo niya. At tandaanan ko mo ng mekatik doon a glice from the room papunta kang nursery. Sibukan yung pinisiling kayang breast. And true enough, at inang tambing linwal. Kasi ready kasi kailangan na nining anak maging in feeding kasi kailangan ng ma-fed yung anak specifically tang biyan ng imana kaya. So tutuyan po ito na mag-umpisa talaga. It's pag inisip hanapin mekad nalyari yan. Uling naturalesa ya keng imayta. Naturalesa ya. Opo, sabi Ano naman yung benefit na keng mother bakit kanita reng breastfeeding mama kit derin po ng nano ya kasanting magpasuso. Keng kunong ita po yung benepisyo keng anak na manikwaya pong gustong sangkap. Nung nanong kailangan na kaya matibay ang resistensya, nung magkasakit yaman, agad ya pong gagaling. Kasi impong gatas, aliya mo po pang nourish ng katawan, pang brain development ya po, tsaka panulo ya. Pasensya na ko po pong built-in pharmacy king ima. Karen pong breastfeeding ma'am. Ngayon naman po benepisyo kareng ima. Munang-muna po itang, kasi po di ba kapanganak na po rin ima, impong hormones. Kaya po yan. Magtimbangan la. Kung pa magpasuso, number 1 niya po makapag-produce happy hormones. So, metong po kareng maragula benepisyo na po ng pamagpasuso is stabilizing your emotional state at the moment, kengima. Tapos, bukod po kanita, ating niya pong mabilis siya pong mag-burn calories. You burn on the average 500 calories a day. Mamis, ayan, kareng pong imata mo. Free exercise Free na exercise. Makalukluk ka, pero mag-burn kang 500 calories within the day on the average. So, ito po metong yung maragula benepisyo kareng ima. At antimano itang mabilis kang maulumatris. Ito pong antimano may babalik ya po kayong pre-pregnancy sizing kaya kang matris. Uling yung contraction na dala na nitang magsuso na po ning anak. Kukontract niya po yung matris. Agad niya pong kakayap. Ilaot tayo pa pong bagya, yung benepisyo. Pag pumipalwa ya po magpasuso yung ima, bala mo po niya pong bababa itang chance na po kareng aliwang klaseng cancer. Breast cancer, opo. Cervical cancer, ovarian cancer. Data pong aliwang klase ng female-related even siguro kayong breast opo. cancer. So, malilesen po itang rest nung extended breastfeeder yay po yung ima. It's as good as nung magpa-breastfeed kang 2 years and beyond, bala mo po may kapag cervical cancer vaccine na ka naman. Wala mating kang insurance tambing na. Opo. Naka-reassuring na, ay ako na kailangan gumastos makanining halaga para magpabakuna. Kasi ikwa ko ni natural. If I may add kasi nandun sabi mo itang nakabilis itang mag-produce happy hormones. Opo. Kasi di ba mabuktot ka, hormonal imbalance sana so, buri na sabihan nung magpa-breastfeed ka, mas dita kitang chance na mika postpartum di ba ning kay magkaita mo I experience taming makanyan. Tumbok ya po, Sister Weng. So, kaya po kering magpasusong malaut la po kayong postpartum depression. Uli nga pong they get the happy hormones they need. Ang gapong itang baby blue sa aman wanda. Ita pong bala mo, ala na mamilyari, bayo kang panganak pero malungkot na ka. Ita makanta. Ita pong makanta ay iwasan pag magpasuso. Kasi pinitaytang baka nito mo antin dyan rin kaya katamong ding asawa tamo na yan poretang kalalakihan na pa makisawa. Nang kaya tingkang feeling nang kaya bala you
mag-o-iyo larim babay. Kaya talo Pero, to. pero yung totoo na, din kaya, Kanya pong maluno ka rin physiological yung panibatan, pero kabud mo luluwal. At So, niya- makanita pala ito, James. At iya po physiological basis, itang lungkot-lungkot Oo. na rin ba yung menga na kaya Yes, eyo yes, po, tamo po yung simulan nitang At ang kasakit pakiramdam. ito, di ba? Ning kaitang para atawid na ning meto nga maitaw, nang kasakit ka rin aliwa. Yes, yes. Siguro mag-add ko rin ka rin, I don't know na nung tumudya ba yung kanakong sabihan for those people who are knowledgeable kang psychology na itang sabi da kasi kano potang mabuktot yung meto nga girl so yung attention at yung kaya. Tapos pag kami ng anak ne may panamdaman ng ning mommy na may wala yata yung attention ka na ako kasi balamin tangan ng attention king baby. So at some point may kaka-psychological sad na lulungkot ya kasi bala mo may wala na yung kanaot minta na kita anak. However, nung magpa-breastfeed ya, panamdaman na ning mother na itang worth na kailangan na ning anak na pa rin. So every now and then lalapit ya kayaban kanita man-nourishing anak kumabsiya at akakit na ning mommy ing worth na potang magpa-breastfeed ya. Uling ing anak ko magpatuloy ya pa rin yung connection ni 9 months kay miyabe pero may kadanggangalani ka na akong ini at suya pa mo rin yung pamisuglungan mi. So kanita ay siguro makapag-produce happy hormones. I don't know, Ma'am Arnie, nung gusto ko po ketang, at ko bang pinunto ketang sinabi kong Yeah, pinta sir. mo. Yes. Maragulya yung patang punto mo. Itaping the need, itapan the feeling that you are needed and someone depends on you make the mothers very tough. Karin niya pumani batan itang sika ng darengima na pag-akakidang ating malating tao na mamasa kaya, mangailangan kaya. Lalo ya pong sisikan at mabilis yung recovery. At alayang lugar, itang lungkot, ampo itang sakit. Antimano, itapong, nung agaga na kahit na sinabi ko na din kaya 22 oras na ako makagising, pero bala mo, okay ko, paagyo na pa ning katawan ko. Kasi uling ang ating malating tao na sumusukya ka every now and then na kailangan mong in-nourish. So, ating yung punto talaga, brother. At saka siguro milala ko itang seeking for attention. Siguro makanita talaga kimpengari. Pero, edipin balang panamdaman ke. Sasabihin niya mo. Pero panamdaman me, potang malapit siya kaya kay anak. Itang balam you complement each other. Maanta niya. Blami at Chingweng. Bisa akong magkaanak pa si Bayo. As a sense ko na marirecall ng bayang panganak eh. Bisa na ako yata kaglim pa si Bayo yay. O paksabihan kay Kong Noel po. Shout out pa. Pag po kasi talagang abalo tayong kaya pa na po ng breastfeeding, na po tumakot magparagulanak. Kasi karaklan po ngayon, pag metong niya, tuning metong, magastos sa dama kanyan. Yes, Pero yes. ma'am, ating kong kotang ne. Opo. Kasi this is our realities. Opo. Kasi I don't know kung scientific part if it's true. Siyempre, marakal magkasait, even the mother don't get the right nutrition, lalo na po rin at chicken laylayan. Kaya ba po, ni ref, ref, kung minsan pilalagyan na kay. So how can we reconcile na the mother itself wala yung proper nutrient? How can the Breastfeeding mother's milk can even give proper nutrient ketang anak? Nung yan mismo wala yung proper nutrition. Pumamangan masalesen sir. Mamangan masalese, kare nga luwapin po, in kwento po, marakal makanini. Lalo na po rin at sikang laylayan. Kapapanganak na pa yan either normal yan o cesarean. The next day, Magobra magobra Alamang, hindi manaramdaman ng kama. Brother, santing na po ning kutang ng Brother James, sabi da po, ing pong breast milk, breastfeeding, tinagurian de pong grandest equalizer of life. Nano pong burita mo sabiyang English kanita. na naman po. Opo, English na naman po. Pambalansiya po kembye. Opo. Ita pong ima na halos alang kanan at yukin laylayan. Itang gatas na po. Itang quality na ning gatas na. Kalupan na mo po. Nitang quality na nitang gatas na nitang ima na marakal kakanan masustansyang pamangan. Kasi po, yan po yung magic na po ning impata mo. Na dinesign na hanggang danumya mo po inuman, ingima.
Mag-produce siya pa rin. Mag-produce siya pa rin pong masustansyang gatas. That's good news. Opo. So, One eh. oo. Wow. Kasi rin pangari kanita, yung sasabihan dyan, timo niya nga kanita, painumanda-kanda kala sabo. Ingge ganang ulam mo, kailangan atin nga sabo kasi Malunggay. baka kanita marakal kagatas. Ha? Natutoy ka. Alonggay ba? In hydration po, kalupa na nito sinabi ng Brother Jameson din, number 1 niya pong makapag-ensure na talagang yung gatas mo flowing, overflowing. Pero you don't But the quality. Opo, in quality, same ya po. Yung po kailangan gumastos saling nano-nanong klaseng Prutas pamangan, or- prutas or what. Pero syempre po, Reta, makapagpalusugla po, makapagpasikal ng katawan kay ngima. Syempre po, mas masanting nung ngima makaba at makabayab malusog ya katawan para mas asese ning anak ampoy kayang pamilya. Yes. Pero Yes. nung alata mo pong panyali, ako pumigaga na ka, den pong ima, ken makiramdam kaya katamo, sabihan niyo po, ala na ako mampanyaling malunggay capsule, ala akong panyaling makanini makanyang ulam, ako pumigaga na ka, mas kita mo pong danum, maligamgama danumin, kaya kayong inuman, in quality na po ng gatas yung kapareho niya mo po. Kasi po sabi ko, kaya kayo nandun na, in content na ning gatas na ning ima, depende yaking kondisyon na ning anak, ang po kondisyon na ning environment. So, alata mo pong pigaganakan na, aliya pareho, mas masustansya yung gatas na kaysa king gatas ko. Pareho yan po. Pareho. Siguro ating kuring share kitang part ay tanetang potang kailangan na ning anak sigurado maka-ready na ing ima para pasuswani kasi megi uling pandemic na every hour at joking bale kumbaga ako mama ko kaya baking anak ang ima potang tinulo ning daddy ng mama sigurado kumiyakningan Maranap na eh. kasi wala mo tila talagang connection na oops ready na akong dumedi kasi may na yung signaling daddy ng mana ban kanita ilapit ko na yung anak ban kanita pasuswanan eh. So itang readiness talagang nakasantinitang panga-design na nito. Ka-convenient na, ne. Super convenient po. One, nung kanita Nakalasig pa mas. sana, itang baludan ni rin pengari. Siguro itang elaman tumakot muktot, ne? Kasi itang Abanggit ko niya rin itang meging karanasan ko ne, ban ganita balo da nema ding asawang lalaki na Oh, ano yan? neman kay importanteng role da Mm-mm. keng advocacy tamo para king breastfeeding. Ay ta po. Enrolled na po rin asawa. Maragol po. Siyempre po, ingima, dakalya po daranasan na pamagbayo kayong katawan. Po biro yung muktot, manganak, ang po itang kumay nakakatawan. Nung ating kamagantabe, kaya kali naman mo po asawa mo, dengima, nung naman po rin katubaleda po, kengkay. Maragol po yung gagampanan ng role para magiyang matagumpay pamagpasuso. Itang emotional support, ita pong pamag-alaga, kasi syempre po, ing ima, dapat 100% ya paking anak. So, yung gawain bahay, rin pong obra kembale. Panibala, tanala pa mo, ken, king kareng asawa, karen pong kayabe, bale. Ila po rin kay. Kung Ila po Marvin, rin- gawa mo yan. Gawa mo Dahil pa yan. yan Kenny. Nang tayo, Glyza. Shout out. Oo. Wapen, i-confirm mi pa kayong asawa mo nung gawa mo ito na. Dahil kami kaya Kenny. Ako magagawa. Magtiriring anak po yung kay magtera ka naking meging role ng Daddy Marvin Yan pong taga Hele. Po kay kasi syempre po biro yung puyat na ningima. So maragulya pong gagampanan na role in partner or yung asawa. Ang po rin katubale. Keng successful breastfeeding. Yako po ako mo po may kapag-breastfeed, may kapag-advocate ko pa. Uli na po ni suporta ng asawa ko. Yes, Oo, yes. Cyrus Salas, ayan, shout out sa'yo. Ayan, so, maragulya po role game pa ng kay Sana personal pala experience. tikim batang may pag-confirm. Ay, opo. Okay? Ikay na po, amina na po, linipat kaya po kayong corona. Ya po, talagang magumpisa kayong kay panganak, kaya nga po yung obrang bale, para po makapag-concentrate ko kening Pamagpasuso kay pamagpasuso, oo. Tsaka importante po karemi asawa. Anti mo po yung ima, balo ng kabaluan na ini. Ikwento na king asawa o kaya ka rin kaya beking bale. Kasi pag eda po balo, na makaniniya pala kasanting yung breastfeeding. Ali po, eya po manikwang sapat na suporta. Balada po, magkasakit ya mo. Masanting niya po sabi ng Sister Weng na din, na palang ka-convenient. Pero, ating ko pong disclaimer. Breastfeeding is convenient, yes. Pero at first, it's not easy.
Dakalya po, sabi dapin po nating worth having comes easy. So, data po hanggang bagay maulaga ken bieta mo. Pagkaila po rin, pagkasakita la rin, Pagkasakitan me pa ne. panigobran me pa mo. Pero kay ba't na naman nga along Domingo, pabulan, na pa magpasuso. It's convenient Matang na po. ikwa mo nitang routine na. Opo. Yes, yes. So, Oo. Kaya. Okay, so Tingko pa masating niya metong po. curiosity. Tingko pa metong curiosity. Bagi ba? Tingko mo metong pangkutang. Sige, pag-ibataan niya kay ba't na ning katanggap. Sige. Bibitinan mo Sabihan mo na. niya kaya, sabihan mo niya. Ha? Sabihan mo niya, bakit Ali, para mga pag... matangka- sabi na nandin, breastfeeding 0 to 2 years may get. Kaya ba't sinabi tam, you have an emotional attachment. So, nung makanya niya kaluat, makanani, itang detachment mo naman. Kasi So, 2 years old is, sasabi na yan, nung magkamali na, sasabi na yan. So, how is the detachment? Yeah. Ali So, naman tang paki- detachment, kaya makanani Kapatang tang mama ko adjustment pa. mo. Lalo na nung full-time mom ka, makananin pa Oh, magla yes. ko, munta ka Balo na- palengke, pwede pa baita. Wow. Ayan. Okay, so pag-ibataan niya po ni kaya katamong guest. Baka mapalo Konta. kang Marvin. Kay ba't na po ni kaya katamong mapila na paganakanay. Ako po mama ko, huling iting programang Makiramdam at Magparamdam. Big Brother! Like ko, love ka. Pagkamalang kong kapatid kang Kristo, anak na ning Birhen Maria. Metong matibe doktrina ng Santa Iglesia Katolika, inggil king Nuana Birhen Maria, yapin ng pangadala na banwa, kaladwa at katawan. Nuno ka rin na tengalan ing ligaya king kapupusan ng kayang biye. Papakit na kay katamo, niti ing ulaganing kapanayan king biye, kapanayan aying banway ang tuneta mong santungan. Nyapin po keng daratang Agosto 15 ning banwang kasalukuyan, ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria, adwan tamo ing saup ng ning Birhen, bangkanita ding balang aldo ning bieta mo kaya tiking yato, maging pamagsadyala king kakatamong pamanuli karin banwa. Ing katawan tamo sa graduya, templone ning Espiritu Santo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kayon Talasuyo, Pasiano B. Aniceto, Arsobispo Emerito, ating kapatid kong Arsobispo, Archbishop Florentino Labarias. Miyabe kayang yatad kaya kayo, ing masayang pamipuri at pamagmasusi king solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria. Gaganakan tayo ning metong karing kilalang talasuyo ning Diyos sa makiugnayan king pamipakayap i San Roque ning August 16 yapin ning aldo ning gayang fiesta. Tutuyang malapit kay katamoy San Roque, lalo na king kapag subukan na daralanan tangi ning kasalukuyan na panahon paulan ning COVID-19. Uling i San Roque, sinuya naman kanita king Italia, inyang panahon ning metong asalot. Iya mismo, mituran niya kanita king pasabing sakit, at iti pisana ng mitmong kapibabatan at tula. Pasawp tamo kang San Roque, ban kanita itamo man, miligtas tamo kaniting salot, adaralanan tamo, at mananasan ang tangalantaya San Roque, o yapong doki, antimong modelo, ning pamanyapat kapayapan, karingaliwang tao, lalo nang ining masakit na panahon. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi taya naman king pamigaganaka king piyesta ng San Roque. At iba't po keni king parokya ng San Roque, king San Roque daw, king Balening Lubaw, pupugayan dako ngang masayang kapiestan ng San Roque.
Kini po'y Reverend Father Israel S. Garcia, Kura Paroko ning Parokya ng San Roque. Pagbalik niya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ako pa mo rin po king kakatamong studio, i-Big Brother James, si Sister Weng at saka yung kakatamong pong guest, Ma'am La Arnie. At bayo tayo po isundin kakatamong kwentuhan, dinantala pong Maya Paoras rin kakatamong pong viewers at din kakatamong kayantabing mig-comment at mimye Maya Paoras. Chula Baken, keng kakatamong screen, Sister Weng? Alalo pa. Yan. Ayan. O rin Facebook viewers tamo, Yel P. Canilaw, Gian Carla M. Lising, Alwin Morta, ay Confer. Hello, Kuya. Confer, amis na kageni. Leo Moraes. Jerel de la Peña, Che de la Peña Ignacio, Estelita Calilong, Entendes, Maria Rowena Halbay of Obafial, Santos Luisito, Mercy Andaya, John Paul. Uy, kilala Paroy, yan. Gladys Di Makali pa sa Monte Oh. Nini. John Mark de Guzman. Christine Joy Santos Salas, lupang kamag-anak ng Laarnini. Enrico Serrano Cuenco, Jessica May Ignacio, Ray Pangan Garcia, Mon Thart Lapus. Uy, makayabihan naman ni Brother Marvin Ken. Irma Yes. Trinidad, Sister Hilda Madayag, Puresa Bumanlag Orias, Aldrin Angeles. Aldrin, long time no see. Hello, Brother Aldrin, Baby, Nile Moore. Nile Moore. And then Enil Gon and Aniger Elibmas Dadinirt. Ating papa bati kita, James. Papo Tatala. O Tita Dela Obahan. Good afternoon po. Salamat po kayong pa mag-visit King Wake. Pa mag-offer prayers, financial assistance during our grieving time for the passing on the next of my beloved brother, husband, Rogelio. Thank you so much. Please continue praying for us. Patuloy tayo pong pangadi nga sauna po Tita Dela na masugid lang naman pong magsilbi kayong pisamban. Yes. Brother Ray Pangan Garcia na, musta na po? Jose Pagyo, Maya Pabengi po. Yes, so, kamusta naman detang kaiken, detang crabs? Wow, retang crabs! Wow! Nukan niya nga mga paras na. Wow! Luz Viminda Banal, hello po. Hello po, Ana. Oy! Happy si Daddy, sexy si Mami, healthy si Baby. Nino kaya Yes. Wow! Ay, di sa pangan. Sister So, Pangan. i-affirm na. Maragulya roll geway. Wapin. Uy, ito naman pala eh. Wow. Syempre, Sister Vivian Gonzalez, happy viewing from San Agustin Yes. Parish, City of San Diba Fernando. po, kita pong kabilang bot. Sister Bisay, sa Lamea. O, Yes. syempre, Dave. Dave. Pasamonte. Sa Monte. The Noel, nandun at Chuya Kenny, hello. Yes. Yung Ayan. Facebook subscribers tamo, yung Maura Layan, Helen Toke, Sara Wow. Lulu, Daniel Atara, Agnes Gomez, Josette Undang, Lourdes Manahan, Edmund Paul Paralejo, Loisa Tagle, Noel Ramirez, Manny Deyama, Evelyn Yes. Domingo Dumlao, Amin Akpil, Esther Aguilar Beltran, Eden E. Almazan, Carla Aoki, Sister Son. Sister Son Kayanan, Ryoko Yes. ang S.I. Myers. Okay rin naman po ating mapila na paganakan kare pong ating advertisement. Pwede kayo pong mag-email keng asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman po bisa mag-donate keng kakatamong radyo damdaman nyo po rin miyayaliwang platforms sa pwede pong pipag-donatan. And at the same time, makikita naman po keng kakatamong description na maka-flash keng kakatamang screen kaning kasalukuyan. Then pong bank accounts na ning BDO and BPI. Via GCash naman po pwede kayo mag-donate keng numerong 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Ngayon ni pa mo po, pasalamat na kami kaya kayo at sana po ipamalita tayong kakatamang radyo ba't ganito
dakala pa po rin kaya katamong maging kalay kong kakaluguran. Yan, at syempre na ituloy tayong kaya katamong masamting ang kwentuhan. Ma'am, atin niya pong likuan na question din ng kaya katamong Big Brother. Nano naman po yung kaya katamong sabi. Para po marekapya po na itang Yes. emotional detachment or itang physical detachment. Kasi maluwat po itang pamag-breastfeeding. Makanano po yung siguro how do you do it or nanong advice po siguro. Tutuya po ita, makanano may awat. Di po ba nantin ko kwento ko po kaya kayo bayo tamo meg on air. Ing bunso ko po tutukiya. Kaya kit na ko tukiya po kano. Talaga pong very attached la. Lucas akit na ako pa wala na pong aliwang kakilala kembale. Nung malambing niya, nung an hour ago, malambing niya pa kan daddy, nakabangala ko. Pag lintang na ako po, nanongan po pansinan niya ako na mo. Tutuya pong masakit na, makanano ka, mama ko ka, full-time working mom ka. Tapos lungob ka obra. Pero rin pong breastfed babies. Atin la po itang pakisabyan mo la, paintindi mo karela na imama, kailangan niya magobra. Makoya sagli. Tapos, kasantingan po itang potang kauli mo. Bala mo, may bayara ng anitang oras na kayo miyabi. Sabi yun po 2 years and beyond. Actually po, it's my 8 or turning 9 years of breastfeeding. I'm still breastfeeding at the moment. Although, po kadalas makanita maglatch ing bunso. Kay po, mo po 2 years. Pwede tamo po magpa-breastfeed even beyond that. Marakal po benepisyo. Mo po itang may katipid ka. Nung aliway itang talagang kaya na ning anak. Ita pong emotional bond. Itang confidence na ibiye mo kaya. So, alaya po limit. Hanggat bisaya po yung anak. Sabi yun po, makanano ka mag-detach. Actually po, balang tauli, mas attached siya pa po yung mother. Kesa king anak. Dakal ko po breast friends na magkasakit la pong mag-win, manawat kasi ila mismo. Eda po eda po agyu pang tuknang neng sumuso kasi po it's a different feeling. Ano pong ka-rewarding itang pakiramdam na ng pamagpasuso. Sabi ko po kaya itang happy hormone. Siguro po ito yung panandaman daretang imang areta na kaya halos bisang manawat, magpaawat sumuso. Meto niya po karen filosofiya ko ito bilang magpasusong imaampong advocate na aburen kaya pong yan dili na mawat. Ita pong kakong third child i-faith. Recently pa pong may win. Anya pa mo pong June 2021. So, she was 7 plus. So, kakaba na nita. Ay, sabi na kasi rin makatwa, potang kahit minurong na yung gatas na. So, uling sasabihan mo, unlimited. Hanggat may inawat, etok nang. So, Correct tok nang po. niya mo pag minawat ka niya. Yapin po itang proseso nga usandang demand-supply. For as long as there is demand, there is supply. Ay, kagaling na. Opo. So, you'll never run out of breast milk. Ita mo po, varying ya mo po. Miyayaliwaya mo po itang dakal na. Depende kitang dalas na nimpa magsusunan ng anak. Pero po maputot, mapatad. Kung Marvin, ito ko pa metong kutang ne. Sige. Kasi metong niya ni karetang kuminsan labisa magpa-breastfeed. Kasi kano masisira la figure. Opo. Totoo po ita. Law of nature. Magpasuso ka alika. Magsagla po rin kay. So, hanggang nga kami magpasuso, datangin panahon, po tanga tsuna ka king edad, alida no kasing santing, din kaya kang So, dati dibdib, Coke bottle ya, kaya ba may Pwede Coke naman and Coke can. and can. Oo, magina po. At least nung magiyamang Coke and can, sinerve na po itang kay na. Itang purpose na. Maximize me itang regalo ng Kimbabo niya po. Opo. So, kaswelo da rin kaya niya. Kaswelo da rin kaya katama asawa niya. Ay, opo. So, siguro po talagang ring makiramdam viewers kaya katamo and listeners na talagang awareness siya ini kaya katamo nga, aliwa mo ka rin expectant mothers. So, aliwa ka rin pati ka rin kaya na kan, mas value tayo itang
ikatamo, pe, pasusunod katamo ng pengari tamo, niyang kapanahunan tamo, na ikatamo, anak tamo. So, potang when time comes, na ikatamo maging pengari tamo, balutan na siguro, nung nanoy tamas masanting agawan niya. Opo, maragul po yung suportada po rin pengari tamong babay. Shout out po kang Indako, Meli de la Peña. Yan. So, megpasuso po ka rin 5 anak. Ito, maragul po yung maragul po yung saup na talaga. Kaya katamo na in the future ating malalay. Tapos plus po yan, dakal po advocates na ng breastfeeding na pwedeng umantabay umalalay. Kaya po kareng imaken, kareng pong expectant mothers, ako po tatakot. Dakal po pwedeng sumaup kaya kayo. Okay, dapat mo rin pasabihan na yung oras na Wow. Marvin. Wow. Mighang ko so may wala akong bigla. Abang kita ba bilang metong alay ko na advocacy na ni. Bilang advocate na ning breastfeeding na ning mensahe mo ka rin. Kaya katamong makiramdam, ban makiagom lahat, mamiyabeluan ka rin at inspirasyon ka rin ba yung ima nakakidaran na yung breastfeeding metong yung biyaya at lugod makagino. Yan. Tuglong ke po, sabi ko pin po, kareng mabuktot ngeni at magplanong maging pengari keng daratang nga panahon, lagi kayong pwedeng umasa na ali makanita ka sakit imbyen nung balikan tamo yung binyena ni nga pong gino kaya katamo. Sabi ko pinan din na bayo tayo pa inyad binyena ni. English ang kepo pa si bayo na ito po, in breastfeeding is perfect manifestation of divine providence. So, atin tamo pong assurance, sabi natin Sister Weng, sabi na bala mo tikang insurance. Awali kami gagana ka atin makaback up kaya ka. Pagaling. Yes, God will provide. Ikay na ang dumanop, ikay minda. Oo. Hanggang danom na yung inuman mo, yung anak mo sigurado tinyang masustansyang gatas. Kaya po karetang mabuktot ken. Nung pong talagang binang masakit, po baling gawan, you can always reach out to me. Brother Marvin, makakapag-breastfeeding counseling na yan naman yan, kantabi ng kanakong kumaring Glyza. Yes. Kahit po yan. Pero ako po, makabuklat pwede ko po mag-reach out, mag-message nung mga ilangan. At saka, regularly naman po, didinan niya pong panahon na mag-breastfeeding talk, breastfeeding 101 ni Brother Marvin, metong niyang meging instrumento ketang mega na pa breastfeeding talk king Angeles niyang May 14 niya ba ita, brother? May 14. Opo. So, lagi naman pong ating makanita. So, bilang laiko na breastfeeding advocate po, rest assured, siguraduhan ko mo po na laging ating bisang sumaup at pwedeng sumaup. So, ela po tatakot, ela migagana ka na, agyuan ng breastfeeding. Mumunaya mo po masakit. Pero kay bat na po nito, ginhawangan po yung balik. Lalo na po keng anak, ang poking ima, ang poking kentata. Sabi natin po nito, sinabi ng Mami Glyza, happy si daddy, sexy si mami, at healthy si baby. So, talaga pong maragulya katutuan na marakalya po benepisyo. Alimu keng ima, king buong pamilya at king buong komunidad. So, dakalya po ripple effect ya po. Marakalya po pwedeng biyaya. So, ito po, bilang laikong advocate na po ng breastfeeding, pwede tamo po mag-reach out. King ega na ganan. Opo. Di ako siguro dagdag ko mukit ang parte ito ngining panahon da po na dakaling kalamidad kakita mo po na sa sabyenda, sana po makapag-donate kayo makanini. Naman po didinan sigurong walang bahala itang mag-donate mo pong formula milk Pero nung meto nga ima, makasadyaya kung magpa-breastfeed kay anak na. Atin mo pong data nga kalamidad, po dumano ping anak mo for sure. Kasi lagi pong available ining milk kay ni Nachoya po kaya kayo. Loka rin kayo man mipadpad, nano maning dasan nyo, basta't kaya beming ima at yung anak, po dumano ping anak for sure. Yeah. So, ito na. So, dakala salamat. It's 6:43 on my watch. So, dakal tamo pa po pwedeng pikwentuhan siguro kaya rin susunod panahon, sana makumbiraya ulit yung kaya katamong guest. Ban kanita naman, detang nitty-gritty tips ibyan na rin kaya katamong talapakiramdam At syempre, ituglong tayo mo po ngayon, Aldo, ngayon Sister Weng,
ing pangayin doon ning kaya katamong no na birhen na itang availability na kaya katamo bala mo po ing breast milk available ya nung nano naman ning kaya katamong pamangailangan. Kaya tang panahon na Kristo gawa na po yung kayang mission, kaya tabi na pamuril po yung kakatamo. Indong birhen. Nanong ka rin po tang kailangan karetang oras sa kailangan at atsuya pa rin. Kaya siping na ning ginuta mo. So, marapat po na talagang yung kakatamang birhen. Itong yung indong makasadya palagi para kayang anak. Yan. Sister Weng, ating kangamano. Amen. Yaku, talagang honor ko lang mo rin ganang pengari na talagang masikan loob na ako ay ausan ko lang rin pengari na super women na talagang alam mo itang emo expect na ay yagyu mo itang pakikawol mo pati itang kakarganan ng anak mo ampong minsan ng asawa mo. Pero ay yagyu mo. Pero I think ito, yung maging modelo tamo ka rin na piningindu. Na iya mo naman itang, iya mag-fail na talagang susuporta king kayang anak. Big brother. By kanita tintapang additional Facebook comment, Catherine Estacio Rodriguez, proud BFF here, Laarni de la Peña Salas. Best friend ko po. Hi Mami Chen. Anyway, so nandin when we were talking about itang closeness, 0 to 2 years, i-share kayo mo po, atin po keng psychology, itapong stages, 7 stages of life, but some it's 8, kang Eric Erickson. Kaya ba't atin niya pong libro Matthew Lin, 8 healing stages of life. Sabi na po ka din, from the moment of conception up to 2 years old, you develop trust between the baby and the people around. So ito po siguro breastfeeding at inyong special attachments. There's a lot of touch happening during that time. Anya po talagang itang value of trust will be developed. Kaya ba po nung gawaya pa pong more than 2 years, between 2 to 3 years, you develop leadership in the children. Siguro po, if tuloy tayo po, yung key takeaway ko po siguro kanita, na po, there is always a natural law, a natural gift that is being given to us. Let's receive it with gladness. Tayo po be-waste. Siyempre po, nung tayo po gamitan, ma-unplug itong production of milk. So, ito po siguro itang lugod na ning ginumbi niya na kaya karakatamong ima. Niya sabi na, I will never forsake you. Po, tinta pa pong additional Facebook comments. From Giselle naman. Dati mo rin guidance counselor sa Inscon. Proud exclusive BF mom sa 2 kids noon. Salamat Laarni Salas for sharing the joy of breastfeeding to my family. Hello, Yeah. Giselle. Yes. Hi Giselle. So, Dapat pala niya, tamang ka 7:30 na. Wapi. Makiramdam lang mo naman din kaya katamong technical team. Walang balo na ng gawan Kaya nga rin do. kaya retang technical team tamo. Wapi. Pwede ko po magdagdag. yes. Opo, ita, basta yung kay po, sabi napin Brother James, may inspire ko mo po itang leadership and all. Siguro po kaya yung kaya katamo pong Jesus Christ. Kaya po makanya niya ka-strong in leadership. Uling syempre po, sinusuya po, Kengindong Maria. Yes. Impumpatulo nanda po, rin pa magpasusu, Our Lady of La Leche po. At Yes. po kay. Then, Yes Wow. po, it's a very beautiful image of Mama Mary breastfeeding Panto na the may child image, Jesus, the James. baby Jesus. ay po, tapagawa na ako na naman. Ali. Opo, very beautiful image. Ito po, Yes, so yes. even the Bible says, ito Yes. po, ingkay, breastfeeding talaga is the best Wow. for babies. Sibukan ko nandun man tong Bible verse about breastfeeding. Na pong karakal. So, i-google yun mo po ban kanita kit wala nano la ring messages about breastfeeding. So dakal pong salamat king kakatamo pong guest ngayon dakal pong salamat Ma'am Laarni for gracing this day dakal la pa po dakal la po abalo at dakal la pa po abalo din kakatamong listeners and viewers tungkol kaning kakatamong pisasabihan about breastfeeding at tutupin ng ka-importante ini. And syempre Sister Weng botating kang boring i-shout out.
Ay, hello po karinga-ganaganang pengari, ang pong karing-karelang anak. At hello po karinga-ganaganang makirandam kaluguran tamukin. Uling ikit kay Arnie, hello to SSA family rin. Then kaya katamong kaluguran kay Saints ko, ang pong Holy Angel University. At syempre, hello karing ka na akong pamilya, karing ka na akong asawa, lalong-lalo na karing ka na akong anak. Ang po kang mako na pasusunod ako muna man siguro kanita na. So, salamat po kaya kayo. Okay, Big Brother. Kamusta po lahat? Karempong kay kaparokya, ka-shrine, ka-boy scout, ka-girl scout, ka-laiko, kaabak. O syempre rin pong kay pamilya. Tamo po. Ma'am Larnie, last message po. Opo, ito, syempre po, pauli na rin pamilyang susuporta kay katamo, kaya tamo po, lalaot kaya katamong gagampanan kimbiye. Ako po, ay special shout out po, syempre, kang sabi ko po nandun kang Indako, Meli de la Peña, syempre po itata ko, po yung po rin katuwangan. Syempre, lalong-lalo na retang anak, na mituro ka na ako, na milub kayong advokasya ngayon ni Sam, Imira, Faith, Lucas, at syempre yung daddy da po, Cyrus. Yes. Opo, then kaya katamong pamilya, kaluguran talat, kahit tala, ila po mamiyasikanan kaya katamo, na kaya po tamo may papalawot, tamong yan, pulong-pulong, kaya malabo nga discussion na ini. Dakal po salamat keng tiwala, at saka dakal po salamat keng maging invitation nyo po kanako, Kelly. Sa ulitin. Ay, opo. Amen. Part 2 Amen. Part 2. Ako looking forward ko kitang part 2. So, ita po net, dakal pong salamat kareng menan tabi. Kambera po ring bibilog, King Archdiocesan Council of the Leyte ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, Love Ka. King Radyo na ng Kiyakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin, kayanta na pong Sister Weng at saka ni Big Brother James at kaya kami pong guest ngayon ng Bengi, Miss Laarni, King Lagyo na po ng kaya kaming Presidente, Ininong Banjo, Mamon na kepo at pasalamat kaya kayo. God bless everyone. Simbatang po bukas. Ay kung dakila pinaghalata sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Laikong dakila, pinagpala ka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kung dakila, pinaghala ka sa basbas
tinawag kong maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Laiko, lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko, apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Laikong dakila, pinagtatahak sa paspas ng buong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. The views and opinions expressed by the host of Laiko